reka twongere tubahe ikaze abakunzi bakadasohoka ba Kigali Real News, ni updates zituzanye aho ibintu bikomeje kuba bibi ndetse ubona yuko byahinduye isura. Sahi Uvira isaha ku isaha murumva yabaye tumbe, General Byamungu yayatatse. Ni mu gihe kandi imirwano ikomeje kuba mu bice bigiye bitandukanye, haba mu Minembwe ndetse ni Masisi, ubona yuko ibintu byahindutse. Ku murongo wa telefone Bwana Bizima, ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, uratujyana kwa Max? Ego, amakuru mfite ni amakuru muri Masisi ndetse na Uvira muri kiriya gice cya Sud Kivu. Rero Masisi kiriho nuko M23 mu mirwano myinshi isa naho iri gukoresha imbaraga zidasanzwe ndetse na tekinike nyinshi cyane, yaba mu manywa nijoro. Bivuga ko ari agace kamaze kugerwamo intwaro zihambaye cyane mu bubiko bw'iriya zone yose y'imirwano, yuko bafite ikibarwa ko ari toni zigera muri 40 z'imbunda zigezweho kandi ziremereye. Urumva ko ni ikintu kidasanzwe, ubona ko iriya mirwano hari intego bafite icyo bashaka kugeraho kandi ubona ko hari icyerekezo. Yes, nibyo rero. Mbere yuko utujyana ku Max nkundira tubanze turebere hamwe uko situation ihagaze, ariko mbere yuko tujya kuri situation reka mbanze nkushimire nkwifuriza wowe wahisemo kubana natwe. Ikindi da ukitwumva bwa mbere urebe munsi ya video kandi kuri subscribe, ntiwagirwe gukanda like, share, bityo yongere mu muryango mugari wadahemba kumva amakuru ndetse n'ibiganiro abicukumbuye. Nge muri kumva rero mwe bashyashya ndidame yaho umugisha. Nk'ibisanzwe rero reka tuze turebere hamwe. Abantu bakomeje kwibaza ese General mwenyewe Sultan Makenga aherereye he, kuko biri mu nkubiri z'inkuru zagiye zivuga ko Sultan General Makenga nawe yari yaguye mu bitero bya drone byagabage n'ihuriro rya FARDC binyuze ku Bafaransa bubatse base militaire hariya Walikare muri biriya bice n'ubundi aho icyo gitero cyabereye cyahitanye umuvugizi wa AFC Wiringoma ndetse n'abandi mu gace ka Rubaya, hafi na Rubaya n'ubundi muri biriya bice. Kuwa kabiri ubwo urumva ko iminsi imaze kuba 4 yose ishize, abantu benshi bari barimo bibaza se General mwenyewe Sultan Makenga yaba aherereye he. Maginga rero ubu niwe uri kuyobora operation Masisi, ndetse ubona ko yagabanye na General Byamungu akaba yatatse umujyi wa Uvira. Kwikubiciro ibintu byatangiye kugaragara. Ni mu gihe kandi ibi byose biri kuba n'ubundi imirwano ikomeje gukara kandi ubona yuko yahinduye isura. Amaginga ya ihuriro rya AFC M23 muri Nord Kivu bakomeje kwigarurira ibice bigiye bitandukanye kandi byinshi, aho batangiye kwataka no gufata ibice bishya mu gihe ibyo bari baravuyemo bari basanzwe bayobora bamaze kubishyira mu biganza byayo. Isaha ku isaha biravuga ko n'umujyi wa Gatoyi cyangwa centre ya Gatoyi yajya mu biganza byayo. Ni imirupuko, ni imirwano no muri Sud Kivu, mu Minembwe, uduce hafi ya twose ihuriro rya AFC na MRDP twirwaneho bamaze gufata uduce tugiye dutandukanye, kandi ubona ko bafashe inzira berekeza za Bibogobogo. Ushaka ubona yuko bashobora kwitura imbaraga mu gihe gito. Nkundira rero twakira umuntu informa Bwana Bizima. Bwana Bizima, uyu munsi n'ubundi duherukana mu gitondo kitari cya kare, n'ubundi uri kumbwira uko situation zihagaze, kandi koko nibyo nanjye abanda covers banjye baba bankubita amafoto banyereka uburyo urugamba ruhagaze, uburyo byifasha. Ariko nakubwira yuko ibintu maginga ya byahinduye isura. Ubu ni ku isaha y'isa sita, aho bigaragara yuko ibintu byamaze gufata irindi sura. Bwana Bizima, byifashe bite ku mirongo y'imbere y'urugamba? Ego, Minembwe mu gace ka Mukoko hari imirwano iri kubavugira kuri uyu mwanya, ndetse ubona ko M23 twirwaneho basa naho bashyizemo intege cyane mu gusubiza inyuma ibitero bari bahanganye nabyo, kandi ubona ko basa naho bari kubikura mu DNO babagamo. Ubona ko bafite umwanzuro w'uko noneho atari bya bindi byo kurinda uduce barimo mu mirwanire wabonaga ko barwanaga, bagasa naho
bakavaringa igice bari kugenzura, ariko ubu noneho bari kwataka bajya imbere badivasinga ku buryo buhambaye, kuko ubona ko ubu koalisiyo yose isa naho iri kuraswa icurikwa mu gice cyo hasi. Ubona ko imirwano bayizaniye za Mukoko ndetse iza Bibogobogo, ubona ko basa naho ari imirwano irimbanyije, basa n'abagiye kuhatakaza ugereranyije n'imbaraga ziri gukoreshwa muri kariya gace. Aka ni agace ubona ko M23 ishaka kugira ibyo ihindura ndetse bikomeye cyane muri iyi mirwano iri kubahuza muri iyi minsi itambutse igera muri 3. Urabona ko imirwano yabo iri kugenda ihindura isura, kuko ubu nta makuru mashya hari neza bijyanye n'imyiteguro iri kubera mu duce twose turi kugenzurwa na twirwano nayo 23, yuko hashobora kuba ikintu kidasanzwe cyo kuba hari ibitero bishobora kugabwa muri uriya mujyi bawubwira bivuye ku makuru ahari cyane, ndetse ubona ko no kuri kote ya FARDC aya makuru basa naho bayakiriye, kuko muri Uvira ubu urabona ko bidasanzwe. Ku ruhande rwa FARDC hari urujya n'uruza cyane rw'ingabo, ubona ko bafite ikintu bafiteho amakuru biteguye, kandi ibimenyetso barabifite mu bari kurwanira muri iriya nce z'imisozi miremire, ndetse ubona ko aka gace kenshi agace kenshi kari muri ziriya nce zo hejuru, ubona ko basa naho bareba muri Uvira ahantu hari ifete za M23 ndetse na twirwanaho. Aha gace kose bagenzura urabona ko hari imyiteguro idasanzwe, ubona ko ibikoresho bimaze kugezwaho ari byinshi, ndetse n'ingabo zabayeyo nyinshi mu buryo bushoboka. Ubona ko hari igitegurwa vuba cyane gukora muri Uvira, ariyo mpamvu ubona ko bijyanye n'amahame FARDC ifite yuko nayo ibona yatsimbaraye ko itava muri wa mujyi wa Uvira, ko imaze gusa naho yerurira MONUSCO ko itakivuyemo. Iriya myanzuro isa naho itari kuyumva, kuko ibona ko bwaba ari uburyo bwo kuhatakaza mu buryo bworoshye, kuko baravuga bati FARDC twe tuvamo gute turi ingabo z'igihugu, ninde turusha gukunda abaturage bacu. Bashaka ko MONUSCO iza bagasa naho bahabana mu buryo bwo kuhagenzura, atari byo kuvuga ngo bavemo MONUSCO asigarane. Rero ni ibintu bisa naho biri gutanga amakuru y'uko isaha n'isaha hano hashobora kuza kuba ibitero bigabwe na M23, kuko birasa no kuzibira ibyari biri gutegurwa na FARDC, kuko nabo bateguraga icyasi musiga cyari bujye kugira icyo gihindura muri kiriya gice cya Minembwe. Ubona ko M23 isa naho ishaka gukuraho icyo gitero mbere y'uko kibaho, ikaba ariyo ibabanza igitero. Yes, birumvikana ko nanjye bamwe mu bandakavazi banjye bavuze ko n'ubundi mu ijoro ry'urukerera abasirikare batazwi nk'uko nayo wampaye amakuru, ariko bivuga ko ari ihuriro rya AFC ryamaze kugeramo abakomando karundura batangiye operation simusiga. Turitega iki bwana Bizima, bitewe n'uburyo ki tubona ku mirongo imbere y'urugamba ihuriro rya AFC M23 ryariye Karungu? Ryariye Karungu ntabwo byoroshye, kuko uranabibonera mu myiteguro hano za Sange, bigaragara ko hamaze kugezwa ibikoresho, imbunda ziremereye, kandi ubona ko zitari zihasanzwe, aricyo cyatumye na FARDC kwasi yose isa naho ibyikanga cyane, ikabona ko hari ikintu kigiye gukorwa. Izi ntabwo ari imbunda zizarasa mu bindi bihugu, ni izicuramiye hafi y'uyu mujyi, ubona ko aricyo cyerekezo cyazo, kandi imyitegurira ahantu hose no muri Plaine Rusizi urabona ko naho hari ibintu bidasanzwe biri hari. Rero urabona ko M23 twirwana muri kano gace, ndetse ugakubitira kuri operation zose ziri kubera muri Nord Sud Kivu. Urabona ko M23 hari mission ifite n'intego iriho bitandukanye n'imirwano yari imaze iminsi igabwaho ibitero, ikirinda nk'uko ubizi neza, nk'uko umuturage yirinda mu gace barimo, ndetse kenshi ugasanga bari no kubutaka. Bivuze ko bimeze, urabona ko intambwe advance bafite irenze ukwemera bijyanye n'uburyo barwanaga, kandi byateye ikikango FARDC ku buryo bushoboka. Ugeze muri Uvira no mu tundi duce bagenzura, ni akajagari k'ingabo bidasanzwe, ku buryo ubona ko hari ikikango bagize. Yes, birumvikana nibyo. Tubwire muri Masisi nimba hari amakuru ufiteho, ese imirwano yabigeze hehe kuri no sasa ya kuri uyu wa gatandatu? N'ubundi ni mu mpera z'uku kwezi, ubona yuko ukwezi twagufunze harabonaho amasaha make kugira ngo ukwezi kurangire tujye mu kwa gatatu.
ubundi mbonereho nkubaze wenda utubazo dukeya. Ndi kukubaza ni wenda watubwira uko Masisi byihagaze, nimba hari amakuru ufite, ese urugamba rwa rugeze he? Urugamba ntabwo Masisi ari ururangiro by'aka kanya, kuko urugamba ruri hariya wa mugani, urugamba ruri muri iki gice n'imberenge, kuko hari abarwanyi basa naho bakaniye ku mpande zose, ubona ko warusyo isa naho isaba umusada muri kino gice cya za Kazinga ndetse kumanuka za Nyabyondo. Izo nce zose ni imirwano kuri iyi saha, ariko biraboneka ko habayeho ikintu kimeze nk'impuruza ku rwego rwo hejuru, kuko habayeho ikintu kimeze nko gutabaza ku rwego rw'igihugu. ubona ko Coalition yahuye n'ikibazo cyane gikomeye bitewe n'uko ni ihuriro ririmo ingabo zitandukanye z'abacanshuro bo ku rwego rwo hejuru, ibihugu bikomeye ndetse n'ibyo muri Afurika hano tuzi nka Tanzania iriyo na Angola. Byabaye nk'aho habaye impuruza, kuko harimo ubuyobozi hejuru ngo utari kumva uburyo uru rugamba bari kurutsindwa, kandi ntacyo baba batakoze bijyanye n'ibikoresho bafite ndetse n'ubumenyi bafite. Rero urabona ko byabaye nk'impuruza, kuko imirwano iriho kuri aya masaha ni imirwano M23 ihanganyemo na Coalition ifite ubushobozi n'imbaraga ku buryo buhambaye, ariko M23 iri gukora ibintu bidasanzwe, kuko advance ifite muri aka kanya urabona ko ari zisa naho zahahamuye umwanzi, kuko n'ubundi uduce bari kugenda bahindura ni twinshi, ku buryo iyi saha ni y'imirwano, ariko tombe ziraba mu masaha ari buze. Mu nkuru ziri bukurikire ni ikintu kiri buze kumvikana cyane, kuko hari uduce tugera muri 6 turimo imirwano kandi iri kubera rimwe kuri iyi saha. Yes, Bwana Bizima, hari icyo twagupfubaganiro cyangwa tutakubajije wadutubwira? Yego, ibintu twasa naho nongeraho ngewe nuko inkuru itaha turi buze kubaha utu duce twose tubuze turimo imirwano tutabasha gusesengura neza, ariko nizeye neza bijyanye na situation n'amakuru mbafite neza kuri aka kanya ko twinshi muri utwo mvuze turi bari tombe ari ikintu bari buze gukurikirana cyane urubuga. Yes, reka nkushimire nkwifuriza kugira saa sita nziza Bwana Bizima. Yego, murakoze cyane. Namwe bakunzi bacu bakadasohoka, murumva ko situation yabaye situation, ndetse ubona yuko gahunda zabaye gahunda. Nyuma y'iraswa ry'umukoloneli Lieutenant Colonel Wiringoma, byavubuye amavamutima y'ihuriro rya AFC mu mirwano ikomeye iri kugenda ibera muri biriya bice, haba muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Ubona yuko n'ubundi ibintu bigiye kuba ibindi. Umujyi wa Uvira hafi neza no gufatwa n'iri huriro rya FARDC. Nimwe rero tubashimira ubufatanye bukomeye mutugaragariza, kandi tubifuriza kugubwa neza kuri uyu munsi w'Imana. Abavuye gusenga cyangwa bagiye gusenga, tubifuriza gukomya kugira isabato nziza ndetse no kunogerwa na gahunda z'umunsi. Twihanganisha bikomeye bari muri zone y'intambara ndetse n'abarwayi muri rusange. Imana ikomeze ibahe byose mukeneye. Ciao.